Tinianitra hely zegny atsika fa atsika tsara fa nisy le aretigny niditra tafiditra tamintsika teto. Mandehandeha izy magneran-tany nefa tafiditra tampoka izy tamintsika Madagasikara ary faramparany teo izy tafiditra feky tamintsika teto Nosy-Be. Ilay aretigny zegny afa atsika tsara hoe microbe misy karazany telo zay terminazy efa mahay. Misy ny parasite zay dia misy ny virus. Le aretigny zegny virus hoy atsika amin'ny agnarany hoe coronavirus dia tafara izy natao hoe Covid-19 zay. Dia le izy zegny amin'ny ankapobeny ny famantarana izy dia mitovy amin'ny aretigny sery andavanandro. Le olo zegny azony sery misy lelo dia mikohaka aveo misy fièvre. Zegny ny signy telo tsy azontsika riagna. Misy fièvre le olo dia misy sery aveo mikohaka maiky. Dia igny kohaka maiky igny mitondra le olo jusqu'à izy sempotro ary igny fahasemporana igny no matetiky mitondra amin'ilay fahafatesana aveo. Igny zegny ny signe amantarantsika izy. Mifindra amin'ino izy? Nagnino atsika fanaovana cache-bouche io? Nagnino atsika tsy mbola mipetapetaka? Atsika jiaby io fa mahay mizaha télé. Fifindrany zegny mifindra izy amin'ny alalan'ny pitidrora zegny magnampahana atsika cache-bouche io. I pitidroran'olo izy afaka andesintsika izy mihoatra ny 1 mètre agny. Ny olo araiky koa zegny izy koa izy mety mitanatana vavany mikohakohaka mety misy roranany zegny mety tafipetaka amin'ny tagnany. Dia mitondra izy koa izy avy amin'ny tagnan'olo araiky izy afaka miaigny virus io eo amin'ny 3 heures de temps jusqu'à 10 heures de temps eo. Zegny antony tsy andraisandresagna tagnan'olo fô. Atsika jiaby zegny tsy tokony fandray tagnana eky manomboka izy io fa mety tagnan'olo araiky zegny misy le virus mba tsy hifindrany izy aminao. Tokony izy le volaniko teo igny le pitidroranany zegny mety afaka mandeha jusqu'à 1 mètre. Zegny ny antony atsika hoe nivolagniny chef Cisco teo mba tsy fampikasokasoka taloha le camarade io fampitolotolo mandeha igny zay fa tsy azo atao zio fa mijano karaha elagnelagna atsika izy io 1 mètre io zegny farafahakeliny no distance tanantsika. Raha ohatra zegny ka mikohaka anao dia miezaka tampenana amin'ny kiho eo zegny na mikody fasantereran'ny kody eo zegny no atao mivava ndraiky ologno raha ohatra ka mikohaka zegny antegna. Dia aveo tsy mandorandora mandeha eto Dakariva dia efa mandora. Miezaka zegny tsy mandorandora zegny antena mba tsy hamindra izy. Antena ndraiky tsy hoe misy fa mba zegny ny fihetsiky tokony fanajantsika jiaby mba hisakanana zegny fiparitahan'ny io valana aretigny. Nisy cas tsika teto Nosy-Be, nareo zegny tsara mba vaovao ihany. Nisy cas tsika teto Nosy-Be nanomboka tamin'ny le 2 avril nitsaboegna ta l'hôpital tao zegny rô olo roe io ary efa sitrana soamantsara naboaka hôpitaly tamin'ny sabotsy. Atsika nefa mbola miezaka ny mitandry faran'izay mitandry mba tsy hisiany cas vaovao amintsika eto. Dia matoky ny fahendrenareo hifagnampy aminay ray aman-dreny aminay mpitondra fanjakana amin'izay ady zay.